Barang kawatas kasajun amacin kacuncu. Villarispa Ñawpaq Kawsayninchista. Entrevistas con sabios de la comunidad. Kawarispa Identidad cultural. Costumbres, saberes ancestrales. Bien, kunanta taripakunchis kay comunidad de Mutaya, kaypi kashanchis, acompañawasqa kashanchis doña María. Buen día, doña María, imaynalla, allin paqarimuy kachun radio chaskipaq kaypi visitarispa kashayku. Buen día, doña María. Buen día, doña Ganta. Alina Paisa Gangi, Tuku, Radio Yerikanapi, Ma, Jaskinis, Radio Mandus, Rinsangi. Arinok imitatas Kintarikus, una inok escuela maristani, Caritu Tristani, Nasti, Cuadernitoyo, Macuaden Apagoneva, Mamaka, Wayakitama, Awar Papas, Apakani, Samanta Kutirimos Candidatit, Yampa, Samanta Kutimi. Mama gani llantita mawayri llantita chasmami chayman sinaywaikukunanchis pahinaniwa chayma qhipitashna hatitulla hatir mamaqa awaytapi yachachiwa phushkayta chayman phushkaspaqa tinina k'antina hinata yachachiwajika ma'atijchu kani makinanawa shamus mamay mamunajchu kani awakuytapi chaymantaqa payqa awani yachanayki tiyan waway qan campopi wawaykankuna mayqaqtaq kapuray campowanpis tiyakuwa hinatapas parlariwaji chaymantaqa hinallata kakukayku chaymanta tataypis tarpumun chayman riq kani sarata akamuni chaymantaqa k'antinitata apakusaq lluqsinankama k'antirikuwan chaymanta vueltata akallani ña hinallata kawsay kay campopiqa señora. Wale, doña María, chantapis imasta llank'arikuq kaq kankichis. Nuqayku primeritaqa saritata tarpurishayku chaymantaqa qhipitaña papita, alberquita, habitas, quinoas churajkayku nuqayku cebadas, avenas llank'akayku papatas ma'uq lalta llank'ayku sanita, malkachuta, warasaya ninchayta yana kallparuni papuwayku lluqhalla papita nin chaykunata tarpurqayku nuqayku chaymanta uqita, lisas llank'ayku kunan chaykuna ma llank'arinkuñachu compañera. Makanchu, Maka chinkapushan, kay puntapi kusapuqa sisa uqa imayqa achka llank'atata chantapis kaynamanta kay niwasharqanki tiempoqa cambia ni unayqa paritaqcha sumitaqta tiempunpicha paraq noviembre, diciembre killaspicha kunanqa pisisitu para imaynataqa rikunki kunan kay watas ch'akichu nichu puqumullanchu kay mastachus tarpukunki chaykunasta. Kunan chayman qhasaqa ma puqunchu unaypi nillarik Todos Santospaqqa saritas puqllaqña papapi wachuchasqa kunan ma chayman cumplikunchu kunankamus kay hina kay watapi mana chaykamachu puqun qarpasqallaña mana llusish hampisqa unay mana hampischu tatayqa maqa juratapi yachashun juniarpana nispa jura chay aswan mishurqa chaynalla kaja. Ari kunanqa hallp'apis a veces ninqa chay waq quimicusta churaykunku chaytaqa hallp'ata niña puqumunchu unay hinay Ma k'achituta. puquyña k'achitanchu mana ña pidikunchu hallp'apis manaña chayman hinachu. Ari chaymantapis kay cuenta washarqanki awayta pitaq yachachisurqa awayta. Mamay nuqami yachachikuwan paymi pay yachachiwan. Ya, imitata primero yachakurqanki. Primerituqa arroverito nisqa chayta yachachiwan. Atijchu kani makinanaykuqa chaymantaqa mamay maqaniwan chaymantaqa alqis atini chaymanta nuqallaña ruwani imaytatapis. Ya, chaymanta kamitatacha yachachisqa. Kamitataqa ima watarutapi yachashkani kuñaray hamuq imaymantas kay kuñaray hakamuq wataruwan sapa chiqitantachu tininchu pintanchu imanishkani. Ya. Chaymanta nipi yachachiwani umayman urquspa nuqa tilakuni hanallatayta watarpasqani q'utucharata chaymanta irmanaychaman irmana imata ruranki wayna
kamata rikuna wataru kamaykichis chay trabajani. Pero hawallantaka watarpashanki imaginatachu ruwanku yarayllaqa nisqa niyanpa. Chanta hinamantaqa kikinta ruwarpani atirpani chaymantaka. Chaymanta kunan nuqapas atikuni, chaywan trabajakuni, watanipas kamata, nuqallatapas awani, ahinakakuni kunanqa. Vale, entonces chay wanchakunan awallasankipuni. Sí, awashani nisqakuni. Vale, vale, siempre chaykunastaka imaynachus kay yaychakunash ninchistaka unaymantaka siempre ruwaris pacha kana tiyan mana qunqashanapaq porque chayqa unitash nimanta pacha kashan. Ari unitash ni, nuqas unitay runatan 55 ña kajani kunitaña nuqapis. Ajá. Ya, ya chaypis ñapis kaypipis kay Prestopiqa kashan kay cultura llamparay. Ajá. Chantapis chay kunastapis ama chinkananpaq chay aymillas, chay ponchos, uncos kunasta, por ejemplo, nichamunasumanchu chinkapunantay. Mamunasuman chinkanan, chaywan punita cultura kashan pero llampariya cultura nisqa. Ari, Ajá. Ya, Pachi, doña María, ¿mayqan kasharqa apelliduyki? Durán. Doña María Durán, entonces chay kashan Radio Chasquipa. Tal vez atiwaj napaykurita tukuypis kunachu yarimunqanku kay comunidad de Motayapi. Familia che. Familia muy. Familia kachun familia ipa. Kay comunidad Motayapajpis, Peral, vecinos. Tukuy ninkaqkunata. Ya, Pachi. Gracias. Bueno. Gracias. Oh, yeah.